salam tanda hormat, jarot tamu mas sayang syarat mulia. Jarang sipna dia ubon Assalamualaikum lan tugar sapa.
di gua Hira, Nabi masanya kitab Al-Quran Jibril nebang. Surah Fatihah dimulakan, aku sembahyang bisa gaya lupa, menyelupa Fatihahnya, ansa sembahyang wahai saudara, menyelupa hai Fatihahnya, ansa sembahyang wahai saudara. Allah nu pulang pahala tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.